Kasyat nongkrem, kabelalong ha kayeng sat hasmit kabala penlong da kahima khairim. Lailam da kun siem ha kabala senran lang da kitai sotti nala bat kirang kensai na keleng kahima khairim kiblemi bani okjat akelempung syat rengkat kakor kakriam kijingdeng bakordor ban peni syakapatai bayar sa sisien biang yakan yam gurukom tenrai ukun khasi. Bat kumjo yakariti kedostur kabaki kepatemen gajat benriu kelebo janai na do kulong kuma. Kasyat nong krem bat kapom belang gadai shibenta na gejeng lianiam ki khun ki hajar jong kahima khairim. Ban aingo ikalai sensyar na gebenta kebaha kamiat jong khun hajar ha barok ki liang ha gejeng im jong ki baman lagesngi. La kalong ha karap karyang kayok kokot kesyong suk syong san kapule puthi bat kiwei-kiwei. Hadian bala pendap ekejeng syat lapan buat pat akapor jan miet ekejeng kenya belang ne kapom belang. Haga bagi pat ba ki hajar ngut kilakir saudong ya Ramadan ban saki ya kene ke leanyam le ruka mukhasi ke baju le na do ki por ki bamenshua. Menteri Rangba Kejelau Konrad Kongkal Sangma ha kene kesni ulapan bena bagi sorkar kelarai ban mang arklur tengka ban penbha bat kentiu ya kijaka ki bapenon kam ha ban penlong ya ka syat nong krem. Bat ula IT ya ka cek ha usiem ka hima khairem upaiem Dr. Balajit Singh Siem. Habai jing kran Konrad Kongkal Sangma ulapan pawe kejing non kam ban penek pensa ban yada bat ban kentiu ka syat nong krem bat kiwe-kiwe kejing le kemen tenrai jong kipat ba kejela. Uloong ba kijing le kemen tenrai bat clarity kidai ban pen itu ekejing long tenrai kumta dai ban penti kena badai ban penek pensa banyada bat ban kentiu weki. Hagani kesngi lawan ban saki ekene kesyat tenrai ukhasi do lampang yang dorbar tauan kejelau ba amet ba lengdo ke menteri ke sorkar jela ke bakentup yu ba san bor sulai uba renikton lengdo tongkar uba bantai dor lengdo bat uba da sakyat bah lamare. Nang tahu Chief Executive Member ka KHADC uba Titos Starwell Khan ki MLA ki MDC bat kiwe-kiwe. Upaiem Dr. Balajit Singh Siem uloong bakani kasyat mentaka kenti kalong kebahe bah.
namar bahkan iki arsnem ki belalej syamlala ban penlong iki ka syat ka bahaya namar ke jingwan len shop ka klam COVID-19. Ulang bamenta ka genti keladon palat lais pangut kinong syat ke belawan syembenta ki baken top iki kentai bat kisenrang na keleng ki jaka. Bat ka jingle akan yam kurukom la syamru baki dak kisien kilong ki babaha. I take this opportunity to wish each and everyone on this very, very auspicious and very important festival of the state. And I also would like to thank the organizing committee for having invited us to be part of this very, very important festival. These festivals and our culture is what gives us our identity. This is what makes us unique and makes us who we are. And hence, we must always ensure that our culture is preserved, is protected, and is always promoted. And hence, I'm very happy to see that the Shat Nongkrem and the festival that we're having for the past few days has been a tradition which has been maintained and kept for many, many years and decades. And I'm very happy to see that we have not lost touch with our culture and with our roots. And I encourage that not just in the Shat Nongkrem, but in all the festivals of all the different tribes of our state, we must strive to ensure that we maintain our identity. Rem tahun senem nomor ba laku tu kenyang negeri jungi te baru ngilayo apanya dek kemen semuanya simbenta bat nomor ta kelkom bangi iru kejing long jong kejing wan diberi labon ba kinong syar labon bat nang kita kisin bangi pendep ya kan nyam kini kisin pendep ru dei kita kisin ke ba ti don kejing kermen ta kejing kurat kan tek sei sibone na gamenta kabit kabiang kun kajar kemudian kena kasuk kasan kabit kabiang pohok pai bat ba bansa banne kirti ki hok blabu la seng long shom chuan nam tajangi bagi pateng bandoman junom pa imi ibongnya negara sarkar ka benar bat ai jingarap ke hato ki nyamba ni ka jingarap ai sarkar ka bong kata ka jingku kai ka hima bangan patutlah cukup ini pasal ni smart betul we ka kam sisa kalau besar bau sibesar jongi Konrad Songma hadim lawan hadim belai hausnya beladap ya jeng bombiang ketua badan syat di teh lom pomblang ni aspek hi ke ula ai ke jengkermen ba unyarap na pertama develop itu ke jaga kan kambit kambiang kan kam internet kan kam penbiang ya jengwan jaga song jaga ke jaga syat ke jongki nong syat ke jaga song jongki nong pekai te da ke jeng start ke jeng mentasi pat hadin sistem lawan ban ai sudah dekasek ke bar klur ban pendep dia kata jeng pengre jungi tingi dap tu jeng sohun songu yu rongba jong ke jela jungi babat di kektian bat ba kedehi ke kurku jong kurat ke yingi sai sen ke hima kharim ke rongbat le kriti dustur sama ka ya pok ke hima kareng si ke yo ke ne ka lat tingi kermen ba jeng pendep jungi ke kam kini ki benai banwan kan long kan jeng pensuk sia ya ke jeng don jeng kun kajar rengkat bat ki jeng rekam jong barok baik ba bawan bannya simbentang tu bansat dan ne bannya bon pekai ke jeng don jeng facilities ke pembiang ke kasong juga pembiang juki ada sedong lakam no jan laispa le lampoi laispa ngam kam dum nasi kata ke jeng don jeng nong sat long nakeleng ki hima nakeleng ki benta jong ke hima jongi na selum na sepoi pada sewar te kom juru yubun ki nong sat ki bangla khot sombaru nakeleng ki benta jogari mau ngap marbisi nang ta na sepo tersat nang ta napo selong hiru bat kiwi ki bangam nak nyosu am nak nyokurteng so bun ki benta jong keleng ki benta jong hima per keleng ki benta jogari jong ki wan ban jadi benta senrang bakantai te ngidap de jing sungu iki baro bat ni kermen ukuran ikerpat ukuran teh kurku do yang nam tagabit kabiang kalong priman tuki kalong yang sistem tuki bat beginang pensa penek do jing sim beta tuki kum kinong ya don beta ha ka ting pensa ikirti dusur ha ka ri jungi ga jing songtu ga jing ukuran don kurku do do jing sim beta jing warak jing ulang bat jing don beta jing ga jing paham do ulang